Me 1 minutë heqje dhe nderim për të vrarët, u mbajt seanca e posaçme e grupit parlamentar ndërpartijak, kushtuar 35 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës. Nënkryetari i kuvendit Antonio Miloshovski tha se Maqedonia e mbështet qartë dhe parimisht Ukrainën, pavarësinë dhe integritetin e saj territorial. Македонија е солидарна со украинскиот народ. Го сметаме украинскиот народ за братски народ, но исто така го сметаме украинскиот народ за нераскинлив дел од мозаикот на европските народи. Нашата поддршка не е само политичка, таа е пред се човечка и поддршката не е само дипломатска, таа е и материјална и морална. Ambasadorja e Ukrainës Larisa Dir tha se pavarësia dhe liria kanë qenë gjithmonë vlera themelore për ukrainasit, të cilat i kanë nxitur të luftojnë dhe u kanë dhënë forcë për ta ruajtur identitetin e tyre edhe në periudhat kur nuk kanë pasur shtet të pavarur. За време на военната агресија на РФ против Украина, сила ни дава поддршката од нашите земји и партнери, кои и обезбедуваат на Украина војна, финансиска, хуманитарна помош, како и поддршка во создавањето и функционирањето на специјалниот трибунал за кривичното дело агресија на РФ против Украина. Ndërka që deputeti i LSDM-s Oliver Spasovski tha se kur një shtet sulmohet, pyetja nuk duhet të jetë nëse jemi mjaftueshëm afërti, por nëse jemi të gatshëm të qëndrojmë pas parimeve mbi të cilat bazohet rendi ndërkombëtar. Тука се наметнува и прашањето дали во Европа во 21 век може со сила да се менуваат границите, да се одзема територија на суверена држава и тоа да се представува како нова реалност. Одговорот на ова прашање го имаме во основните принципи на меѓународното право. Суверенитетот и територијалниот интегритет на државите мора да се почитуваат. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut më 3 mars 2022 miratoi deklaratën për dënimin e sulmeve ushtarake që rrezikojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës, duke dënuar agresionin rus si akt pa justifikueshëm dhe shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare.